معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد تدرون أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيأتي زمان على أمتي يفرون العلماء والفقهاء، يسلط الله ثلاث بليات يرفع بركة عن كسفهم، يسلط الله سلطانا ظالما يخرجون من الدنيا بغير إيمان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Hadirin jamaah salat Jumat, ikhwatal iman, calon-calon penghuni surga Allah, amin ya rabbal alamin. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah mengingatkan kepada kita untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dikala engkau menghitung nikmat-nikmat dariku, tak akan mampu engkau menghitungnya. Maka mensyukuri nikmat kita dengan jalan imtithalu awamirillah fajtinabun nawahi, menjalankan segala perintah Allah, perintah Rasul. Bagaimana keinginan Allah? Fattaqullaha mastata'tum, sekuat tenaga kita, maksimal dalam ketaatan di jalan Allah. Sudah kita maksimalkan kita di jalan Allah, menjalankan perintah Allah dan Rasul, dan harga mati menjauhi segala kemaksiatan yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah. Ketika manusia memperturutkan hawa nafsunya, melanggar larangan-larangan Allah dan Rasulullah, maka berakibat kemudaratan bagi dirinya dan keluarganya. Wala taziratu waziratu wizra ukhra. Semoga dalam rangka salat Jumat mendengarkan khutbah ini, Allah berikan hidayah kepada kita dan keluarga kita, sehingga kita semuanya selalu diselamatkan oleh Allah. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Allah berikan nafkah, mencari rezeki, bekerja adalah ibadah, mencukupi keluarga juga termasuk ibadah, menjadi manfaat maslahah fid dini wad dunya hatta al akhirah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, ikhwatal iman, penghujung akhir tahun ini melonjaknya banyak kemaksiatan-kemaksiatan. Kita semuanya dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini sementara, tapi akhirat adalah selama-lamanya. Ya qaumi
Innama hadhil hayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar. Bagi orang-orang yang beriman tidak hanya memikirkan dunia saja, tetapi bagaimana hidup kita nanti di alam kubur dan di alam akhirat. Semua manusia kembali ke jalan Allah. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Dan kita semua manusia diberikan amanah hidup di dunia, nanti akan mempertanggungjawabkan apa yang menjadi amanah dari Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Maka ketika manusia beriman, orang yang benar-benar dia tidak hanya hidup di dunia, mementingkan nanti di akhirat, maka jalannya adalah jalan beribadah. Ini lebih penting dari segala-galanya. Nabi Ibrahim alaihissalam itu dipanggil oleh Allah dengan panggilan khalilan, manusia. Nabi seperti kita manusia. Malaikat cemburu kepada panggilan yang baik ini kepada manusia. Lalu komplain kepada Allah, wahai Allah, kenapa yang engkau panggil itu manusia dengan panggilan kekasih engkau? Bukankah kami malaikat ini lebih pantas engkau panggil dengan panggilan kekasih engkau, karena kami tidak pernah berbuat kemaksiatan. Engkau perintahkan kami sujud 100 tahun, kami akan sujud 100 tahun. Kami tidak pernah membantah. Tetapi lihat manusia, dhaharal fasadu fil barri wal bakhri bima kasabat aydin nas. Mereka zalimul li nafsih, mereka menzalimi dirinya sendiri, menzalimi orang lain, dan sekaligus menzalimi engkau, wahai Allah. Ketika malaikat Jibril ini bertanya kepada Nabi Ibrahim, li ayyi sayyin ittakhadaqallahu khalilan, mengapa engkau dipanggil oleh Allah dengan panggilan khalilan Ibrahim? Apa jawab Ibrahim? Iqrartu amrallahi ala amri ghairi. Semua yang diberikan kenikmatan oleh Allah tak akan mengalahkan ketaatanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita salat, sebelum membaca Fatihah, kita membaca iftitah, dan ini diajarkan Al-Quran, diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Maka kembali saudaraku ikhwatal iman, dunia ini hanya sementara, kenikmatan yang sementara. Semakin lama nanti di alam kubur. Kenapa demikian? Penantian dunia ini dihancurkan oleh Allah. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzi yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Saudaraku ikhwatal iman, semua sudah disebutkan oleh Allah. Tinggal manusia mau berfikir atau tidak, mau beribadah atau tidak, tergantung dirinya sendiri, mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri. Apakah hanya manusia? Tidak, malaikat pun mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Yauma yakumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adhina lahur rahman wa qala sawaba. Ketika nanti di akhirat manusia bersaf-saf, berjajar-jajar, malaikat juga demikian, mulutnya terkunci, amal ibadahnya yang ditanya oleh Allah, apa yang selama engkau lakukan di dunia? Maka maksimalkan ibadah kita di akhir penghujung tahun ini. Tahun bukan tahun umat Islam, tahun barunya umat Islam, tapi rata-rata di Indonesia maka memakai tahun baru Masehi semacam ini. Maka kita bersama-sama, ketika Allah sebutkan di dalam Al-Quran ini sebagai
semangat bagi kita bahwa umat muslim itu nanti ketika di alam kubur, di alam akhirat, mereka memohon kepada Allah. Kalau bagi orang-orang yang muslim, bagi kita, doanya seperti ini disebutkan oleh Allah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, kembalikan aku lagi ke dunia, ya Allah. Hidupkan aku kembali, jangan engkau matikan sekarang, ya Allah. Aku akan fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Aku akan bersedekah atas namamu, ya Allah. Berjuang, berjihad, bersedekah di jalanmu. Maka aku akan memperbaiki amal ibadahku menjadi orang yang soleh, solihah ibadah kepada engkau. Tapi bagi orang-orang yang kufur, orang-orang yang kafir, mereka memohonnya berbeda dengan kita umat Islam, dengan umat muslim. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Wahai Allah, mending engkau jadikan aku tanah saja. Kalau ada hisab nanti di alam kubur, di alam akhirat, mending engkau jadikan tanah saja dahulu agar engkau tidak hisab kami semuanya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga dunia ini maksimalkan ibadah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka yakin dunia akan menyertai kita, kenikmatan akan diberikan banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak situ saja, alam kubur kita berteman dengan cahaya nur Quran, kebaikan-kebaikan kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Maka kebaikan kita insya Allah menjadi kebaikan diri kita, dan akhir hayat kita Allah jadikan akhir yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاتصال بحبل المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
ولذكر الله أكبر وأجل. أقيم الصلاة.